Buenos días a todos. Me llamo Silvia y soy del CEP Campolongo de Pontevedra. Hablaré en castellano para que las escuelas no gallegas puedan seguirnos correctamente. Comienzo presentando el blog Unescolongo de las Escuelas Asociadas de Galicia. En él encontraréis información relacionada con los acuerdos en materia de educación de la UNESCO, pero en especial para nosotros encontraréis los trabajos que año tras año estamos realizando sobre los tres grandes temas que se trabajan a nivel mundial en las escuelas asociadas, como son la cultura de paz, la sostenibilidad del medio ambiente y el patrimonio, tanto material como inmaterial. Mucho de lo que hoy vamos a encontrar ya está recogido en unescolongo.blogspot.com, como por ejemplo las citas de Nelson Mandela acompañadas por los signos del yogote, que iremos viendo y escuchando si el tiempo y la informática nos lo permiten. Termino esta primera intervención saludando a todas las escuelas presentes. Alumnos de quinto A frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia da utilización do tempo. Debemos usar o tempo sabiamente e darnos conta de que sempre é o momento oportuno para facer o correcto. Os alumnos de quinto B, a frase de Nelson Mandela que nos fala de cal é a verdadeira coraxe. Aprendi que a coraxe non é a ausencia do medo, senón o triunfo sobre él. A frase de Nelson Mandela que nos fala de como se collen os prexuizos cunha mala educación. Ninguén nace odiando a outra persoa pola súa cor da pel, a súa orixe ou a súa religión. De Nelson Mandela que nos fala da importancia das boas accións para servir como referentes ás outras persoas. O deixar que a nosa luz brille sen darnos conta, damos permiso a outros para hacer o mesmo. Recitan os alumnos de terceiro B a frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia de seguir sempre adiante loitando ata que se consiga o que un quere. Un gañador é un soñador que nunca se rende. De terceiro D, a frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia da constancia no traballo. Sempre semella imposible ata que se fai. Sexto A frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia da comunicación das linguas maternas. Se fala cun home nunha lingua que comprenda, entralle na cabeza, pero se fala nas
el, na súa lingua, entralle no corazón. Sexto B, a frase de Nelson Mandela que nos fala de cal é a verdadeira felicidade. A maior gloria na vida non consiste en non caer nunca, senón en levantarse cada vez que caemos. Sexto C, a frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia da educación. E con isto rematamos as frases. 1, 2, 3. A educación é a arma máis poderosa que se pode usar para cambiar o mundo. Adeus.